Din hija l-edizzjoni numru 784 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Illum se nisimgħu minant Mariah, Gerada, Michela Agius, Clifford, Borg, Ġiżimina, Myles, Miguel da Battista u L-Għanja tal-Poplu 2026. Biex nibdew għandna din minant Y.A.W.N. Never mind your phone, come a little closer. I see you smiling, but I feel like I'm staring at you all alone. Just put her on a poster, and I'm not shy. I know I caught your eye when I walk by. Those big green eyes. She said I smell nice. I said you look so fine. She said you're my kind of guy. But you better get this whole thing right. 'Cause if you want my love, you better put it on me. Told her what if I was the key to set you free, baby. And we could dance, we could leave. This could be whatever we want it to be. Baby, don't be scared to get a little closer to me. Who cares what you're supposed to do? I just wanna be close to you. So why you gotta be hard on me? Giving a little attitude but look so sweet. I can't take this way no more. Please, now here come the 1, 2, 3. I'm sorry you didn't know, but you came with me. And I know that I'm out of line, but I hope you believe that I'm not some ordinary opportunity. Though I'm really just a man without the slightest plan, but we can talk about it later. Take my hand. Those deep green eyes. She said I smell nice. I said you look so fine. She said you're my kind of guy, but you better get this whole thing right. I was the key to set you free. Baby, we can dance, we can live. This could be whatever we want it to be. Baby, don't be scared to get a little closer to me. Closer to me minant Y.A.W.N tlaqana l-edizzjoni oħra ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Din hija numru 784 fejn il-poddati l-oħra kollha ta' qabel din tal-lum issibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Ma dan huwa wkoll it-tmien programm fid-9 staġuna radju fuq Campus 103.7 fejn matul dan is-sajf kollu aħna nkomplu niltaqgħu kull nhar ta' ħamis fil-għaxija l-ewwel fis-6 imbagħad il-programm jerġa' jittenna fil-11. Fit-tliet partijiet li naqsmu mużika mod ieħor, fl-ewwel parti kolli diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar bħal din li ftaħna biha, u mbagħad fit-tieni parti kolli kurzità, u l-kurzità tiegħi llum hija din. X'sar minnu Miguel da Battista. Fit-tielet u l-aħħar parti għandna kollna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa L-Għanja tal-Poplu tal-2026. U allora ħalli nkomplu b'aktar diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar, din minant Mariah Gerada ta' jisimha Staring at You. The moment I felt I wanted you, I came close and asked what you do. I looked into your eyes, held your gaze.
Staring at You minant Mariah Gerada waqt mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant jidher li daqqejna xi darba jew oħra, mhux iktar minn darba ta' Mariah Gerada, ma ta' din li ġejja issa ma niftakarx li qatt kellna xi ħaġa, jekk infittex qabli insib li kellna ma niftakarx. Hawn hija Michela Agius ta' jisimha 272. I think I wanna get to know ya, but if I did then I won't stop thinking. Your eyes are telling me a secret. Honesty is what I'm missing. The girl I was yesterday, she's slowly slipping away. Your skin, I'm at the touch of your hand. It's all I need to forget myself. Why do you look at me like that? Then leave me for it's midnight. Touches all we have, but is that far enough? Why do you look at me like that? Is there something that you're trying to hide? 272 sit next to you, don't look at me like that. Emotionally unavailable, that's what you told me, but I didn't listen. Intuition out the window, usually it's my protection. The girl I was yesterday, she's slowly slipping away. Your skin, I'm bad, the touch of your hand is all I need to forget myself. Why do you look at me like that? Then leave me for it's midnight. Touches all we have, but is that far enough? Why do you look at me like that? Is there something that you're trying to hide? 272 sit next to you, don't look at me like that. Why do you think about me? The moments that we never got to share. Why start something you didn't need, baby? Get detail that you didn't seem to care. Pretend that it's going somewhere. We must all stop so the game is over. Wait just a little longer. Let's shoot stop at it. No reason to bother. Look at me like that, then leave me for it's midnight. Touches all we have, but is that far enough? Why do you look at me like that? Is there something that you're trying to hide? 272 sit next to you, don't look at me like that. Why do you look at me like that? Then leave me for it's midnight. Touches all we have, but is that far enough? Why do you look at me like that? Is there something that you're trying to hide? 272 sit next to you, don't look at me like that. 272 minant Michela Agius u minn żmien għal żmien ikollna anke siltiet strumentali. L-ewwel tlieta li kellna kienu vokali bil-kant, it-tnejn li għandi wara din huma wkoll bil-kant, imma din illi ġejja issa hija silta strumentali minn ġaħat illi ilna nisimgħu l-mużika tiegħu għal ħafna u ħafna snin permezz ta' mużika mod ieħor. Qed nirreferi għal pjanista Malti Clifford Borg, din il-ġdida tiegħu jisimha Adventure Waltz.
l-Adventure Waltz mek ta' Clifford Borg. U mill-album ta' Ġiżimina illi smajna anka diversi siltiet minnu kien l-album tal-ġimgħa ftit tal-ġimgħa ilu għannissa remix minant That BB remix ta' Il-Babaw minant Ġiżimina. Remix ta' That BB ta' Il-Babaw minant Ġiżimina għaribna nitmim l-ewel parti ta' Mużika Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. F'dan il-ċans nisimgħakom silta oħra fost diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar nedlukom id-dritt għal nofs xarek u bil-lajma li kunem dwar Santa Maria f'Awwissu ma stennejx li kunem 6 siltiet din il-ġimgħa immekku għandna 6 siltiet oħra. U din minant Myles f'kollaborazzjoni ma' DJ Mac jisimha Rkant. U il-krejs kolla l-istess il-biraċnin il-lum kompless Naddu xemx unsejħulu prog ġebel fuq ġebel pedament ta' flus Tiqa tħares lejn oħra mux lejn il-futur L-anzitan ħabbejna spiċċat fuq menu Set ħallilu li jedek mux postcard Skur Din minx ksira Dan huwa Rkant il-kelma pubbliku saret reklam kull weda Timbieħ bil-ħis Kikum ħatta kella bieħ X'għom il-ġaċċis Din mhix ksira Dan huwa Rkant il-kelma pubbliku saret reklam kull weda Timbieħ bil-ħis Kikum ħatta kella bieħ X'għom il-ġaċċis Il-liġi tintewa skont nisom il-bina Jekk inti ninta ġewa skur sitgawd il-minna L-ewwel li f'nimbat nirranġaw għal-permezz Isma' minni nassigurat li kull suċċeda Dix każ dawk l-erba li jikkommentaw Sabejna f'jien il-biraħ kollha jiffotaw Issa nagħtaw sigarella u nagħmlu fit diskors Kollha jqumu ċabċu jisom għaddew mill-kors Din mhix ksira Dan huwa Rkant il-kelma pubbliku saret reklam kull weda Timbieħ bil-ħis Kieku Malta kella bieħ X'għodiex mill-ċaċċis Din mhix ksira Dan huwa Rkant il-kelma pubbliku saret reklam kull weda Timbieħ bil-ħis Kieku Malta kella bieħ X'għodiex mill-ċaċċis Din mhix ksira
Din il-ġira tal-Y.A.W.N saret reklam Jettemiem l-rejs Kieku Malta kella bjef Għiex meċċaċi Ġira tal-Y.A.W.N il-kelma pubbliku saret reklam kull weda Jettemiem l-rejs Kieku Malta kella bjef Għiex meċċaċi Din il-ġira tal-Y.A.W.N il-kelma pubbliku saret reklam kull weda Jettemiem l-rejs Kieku Malta kella bjef Għiex meċċaċi Din il-ġira Malta kella bjef Għiex meċċaċi U bl-kant ta' Myles emmek flimkien ma' DJ Mac għana ġena f'tbim ta' l-ewwel parti ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Jiena fakkalkom id-dettalji ta' diski recordings l-oħra li ħarġu matul l-2026 sibuhom ħaldejja permezz tal-Wikipedia, il-Wikipedia bil-Malti u l-ħol għal dan kollu permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Fit-tieni parti jien ikolli kurzita u naqsama magħkom. U l-kurzita tiegħi llum hija din. X'sar minnu Miguel da Battista? Id-diska li jmiss hija l-ewwel diska li qatt ktibna u li qatt irrekordajna. Waiting in the bedroom for you.
BNI mek rekordjati live, smajtu anka jintroduċija l-Miguel mek u What Can I Do min għandhom mill-album Exponential Self-Destruction illi nħareġ fl-2022 jider li oriġinarjament mill-BNI, il-Batteries Not Included, imma jider li ħareġ ukoll fuq Spotify s-sena li għaddiet fl-2025. U għud mis-semmija ta' mużika motiħor aktar xiftakru lil-Miguel da Battista bħala parti minn dan it-trio BNI, wieħed mill-pionieri tal-punk bil-Malti kolli ngħid madwar 27 sanilu, għalkemm kien hemm xi ħaġa punk Malti qabelhom imma indubjament il-BNI huma pionieri f'dak il-qasam bl-ilsim pajjiżi u s-siltiet li kellhom minn dak iż-żmien. U nies oħra li segwu x-xena lokali b'mod aktar akkanit jista' jkun li raw ukoll artiklu mill-aktar informattiv li wieġeb din il-mistoqsija tiegħi hawnhekk ta' x'sar minnu Miguel da Battista illi kiteb il-ħabib tagħna Noel Mifsud fuq il-website melodia.eu fil-bidu tas-sena l-oħra. Però l-ġimgħa l-oħra irċevejt messaġġ permezz ta' ToniSant.com fejn neġġixkom anka li tagħmlu kuntatt miegħi regolarment, mod partikolari biex tiġbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun nista' ninkludi, u hekk għamel Miguel fejn aġġornani naqra dwar l-avventuri mużikali tiegħu f'dawn l-aħħar 13-il sena illi ilu jgħix il-Lussemburgu. U propju s-siltiet fit-tieni parti ta' mużika motiħor tal-lum huma titwila ħafifa lejn kull wieħed mill-tliet mumenti prinċipali illi spikkaw l-aktar fil-ħidma mużikali tiegħu f'dawn l-aħħar snin. Sa nibdew bil-grupp UltraNothing li huwa l-grupp prinċipali li qed jimmilita fih issa Miguel da Battista mill-EP tagħhom li ħareġ fl-2024 ST din hija Fight It Out. Titano temmek mela mill-grupp bazat fil-Lussemburgu li jismu UltraNothing illi naturalment imexxihom Miguel da Battista. Ma nafx imexxihom il-kelma xirqa, ma l-iktar li jinstema hemmhekk predominantament. U naħseb li l-istess ħaġa nistgħu ngħidu anke għal dan il-proġett li ieħor tiegħu, ma jidhirx li għadu attiv dan il-proġett imma ma nafx ma fimx sew, iktar minn kollox taqt li nsammakom dawn is-siltiet u li nerġa' infakkarkom f'Miguel da Battista. Il-grupp jismu Makyo jekk qed tippronunzja tajjeb
U waħda mis-siltiet tagħhom li laqtitni hija din jisimha Stoic. Stoic minant Makyo li huwa wieħed mill-proġetti li jesplora fihom fil-Lussemburgu Miguel da Battista. Għamiltilkom anka ħolqa biex tisimgħu aktar siltiet permezz ta' Spotify, sew tal-BNI, sew tal-UltraNothing, sew tal-Makyo, kif ukoll ta' dawn li sanalqu din it-tieni parti ta' mużika mod ieħor fl-ikrim miegħi Toni Sant tal-lum bihom. Mill-ġdid qed inwieġbu l-kursità tiegħi x'sar minnu Miguel da Battista li wieġibi li hu permezz ta' dan il-messaġġ li kitibli permezz ta' ToniSant.com fil-jiem li għaddew. Mill-proġetti għaw l-grupp jismu Office of Weird, san nisimgħu s-silta li jisimha You Made Me.
You Made Me minant Office of Weird bil-kontribut sostanzjali jemmek ta' Miguel da Battista. Għana ġena f'tmim ta' tini parti ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant għallum. Jena fit-tini parti kolli kurzita u jekk inti li qed tisman għandek kurzita u tixtieq li nesplorawha flimkien u nasmuha mal-kumplament tas-semmija ta' Mużika Mod Ieħor iktibli. Il-kuntatt isir b'mod mill-aktar faċli bħal dejja permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Fit-tielet u l-aħħar parti ħana kolna l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum huwa L-Għanja tal-Poplu ta' l-2026. Il-Malti jgħid li l-min taf u ma saqsix għalih, speċjalment jekk int wieħed minn dawk li jibża mill-inkwiet kieku l-ġemel raħu tobtu f'postu waqaf sobtu miet. Fejx ġemel, x'intara ġemel? Għalix minn meta konzertin ħajti dejjem bl-iskossi bil-forsi rrit insib il xeħat idejja li U ma nibdewx tanqas bonġu fil-ħodu mal-ewwel insibhom ħadni dieħel l-uffiċċju tistħajlek dieħel il-qorti għax l-akkużi tiru minn kull kantoniera tal-kamra trid tistaħba taħt il-mejda x'malar toltok xi waħda xi purċinelli profumati ġabbinat ma xi mill-idejat vera neqsin imma paroli hemm ħafna u l-wedijiet qatt ma impressjonawni biex inkun ċar intelligenti daqs trap għandek fuq l-amar għad-dar jilaqgħu ħafna ta' fuqhom biex dejjem jidhru l-aħjar u jippruvaw jitilfuk bi premju Nobel l-istar il-konsegwenza li ingravata u dak il-ġlek qed jitqal l-importanti li titbissem xi tmur lura id-dar u l-mara tgħidilha kemm int raġel mill-aħjar kif filgħodu malli tqum tmur ix-xogħol u tiġġabbina l kulħadd. Kukudrilli, 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 mhux imbilli tiġi tajtu kelma stana trafilli l-ewwel tridu timbu mhix tinxilli kukudrilli lesni tafu kull ma ssibu kukudrilli lesni tieħdu dak li tridu kukudrilli tgħidu għax ma tafux aħjar kukudrilli tassew jgħidu li mill-ar Malti qalli qas il-bajt armadu jagħmel irġiel politikanti aħjar nagħlaq ħal-irġiel sammikil għax l-ebda eżorċista ma jaqlani minn daxkil bħall-aħħar euro fil-kartiera ġolbuta xi ħadd qammil il-ġagbini u l-giddieba dawna ħaqhom it-tron x'qegħdin taħsbu għajt li forsi jalla tagħkom xi don il-poplu għamadux jgħix iktar ġewwa d-dinja tal-ħolm u fl-aħħar kulħadd induna li intom xewka f'ejma vera demna ħamran imma bid-daqqiet sirna blu merħba Malta il-pajjiż fejn kulħadd sar professur jekk trid tirnexxi trid titkabbar u xi darba tispikka tfaqqa sitra ma' kun jomok prof ċeb it-tikka Malta dejjem kienet teħleb għaliex kibret il-biżla lanqas naf lil min ħanemmen u ma rridx nifissa jien kull ma jinbiċċa artist li joħlom li jispikka ħiftu id-dejkom sew isma'wa ġejja issa. Kukudrilli, 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 mhux imbilli tiġi tajtu kelma stana trafilli l-ewwel tridu timbu mhix tinxilli kukudrilli lesni tafu kull ma ssibu kukudrilli lesni tieħdu dak li tridu kukudrilli tgħidu għax ma tafux aħjar kukudrilli tassew jgħidu li mill-ar Id-diska miktuba propja għal dawk in-nies li forsi kienu vittmi ta' xi dmuħ tal-kukkudrilli. Dawk kollha li tarhom jitqu quddiem wiċċek mu wara darek jgħidu bik. Dawk li jibku biex titħassarhom meta fil-verità jkunu huma l-protagonisti. Kukkudrilli tgħidu għax ma tafux aħjar kukkudrilli tassew jgħidu li mill-ar. Is-silta Kukudrilli minant kapitlu 13 Uranju Falzon emek mill-album tal-Għanja tal-Poplu tal-2026 tiftaħ din it-tielet u l-ħar parti ta' Mużika Mod Ieħor għallum fl-imkien miegħi Toni Sant biex qed nifoka fuq il-konkors ta' kanzunetti b'temi soċjali organizzat mid-dilettanti tal-YTC illi issa wasal anke fil-50 edizzjoni tiegħu din ta' din is-sena tal-2026. Illum minflok xtaqt il-indoq xi siltiet minn dan l-album mingħajr ma nikkummenta dwar wisq aktar mill-kanzunetti infushom u l-kantanti li jinterpretawhom. U allura ħanisimgħu oħra minnhom mingħand Danica Muscat din hija Ġaketta Rosa. Kella bis 13 ġitara l-Baħar Blu ġitara l-maġija tiegħu u blas li muħada miegħu Kella bis 13 ġiet hawn minn art il-bot mewġ qalil fleħa hawn f'ħakkatan intilfet fidla
Fit-tramuntana ħdejn xatt il-baħar ġieħa taf tifla u telaq blaħnina fiskit u ħallina bil-mistoqsijiet mewġ kibi jiġi u jmur imma l-vojt fina jinħas isem imnaqqax fil-memorja li jibqa jinġar fl-istorja. Kella bis 13 u ma kienet taf xejn emnet li l-blu sabiħ ma ħasbitx li ridali. Kella bis 13 sejħula Olivia ġaketta roza raw fil-wiċ u tama bħal saret skariċ. Fit-tramuntana dejn xatt il-baħar ġieħa taf tifla u telaq blaħnina fiskit u ħallina bil-mistoqsijiet mewġ kibi jiġi u jmur imma l-vojt fina jinħas isem imnaqqax fil-memorja li jibqa jinġar fl-istorja. Waqt l-gżira sħiħa bkiet kella bis 13 l-baħar talbet ma tafdax għax rasu jibsa zaq u radba himet ħasat il-ħajja taħħa. Fit-tramuntana ħdejn xatt il-baħar ġieħa taf tifla u telaq blaħnina fiskit u ħallina bil-mistoqsijiet mewġ kibi jiġi u jmur imma l-vojt fina jinħas isem imnaqqax fil-memorja li jibqa jinġar fl-istorja. Id-destin ma ħaviljak ħamija u tfajla ta' nisel Pollak. Is-silta ġaketta rosa bil-vuċi ta' Danika Muscat hemmhekk mill-album tal-L-Għanja tal-Poplu tal-2026. Għan qed ngħidilkom qabel li daqqajdin li sfortunatament wis nibżali f'dawn it-tip ta' konkorsi jkun hemm kanzunetti li jixrqlhom ferm aktar milli jisparixxu mix-xena sempliċement għax deru f'xi edizzjoni ta' xi festival f'sena partikolari. Skont jien, dan jiġri anke minħabba kif l-istazzjoni tar-radju jitrattaw s-siltiet individwali li ħorġu minn festival bħal huwa L-Għanja tal-Poplu. Isimgħu pereżempju daw it-tnejn illi ġejjin issa. Sa nisimgħu il-silta l-ġdida ta' Walter Micallef illi jisimha Terfani, imma qabelha minant Nicole Hammond sa nisimgħu Mazza. Ma ġejtx imnaqxa biskalbek ħarstek issammar bħal martell u lanqas m'għandi bżonn invel fuqi jinbis nuża il-pinsel prova tgħallem ismi mqar u forsi tmur daqsxejn aħjar u jekk int għadek ma fimx ċar mur saq il-ħass inkella mur id-dar aw mazza ma tgħidlix ismani ta' għodda ma nħallix tismani ġisem mux se tittantani jien mux katafrun ferfer għadni arani taħsibnix li jien kaxxa tal-odda tuża minna dak li trid dan klixe prova sib modi ġodda dan il-metodu skada xi ftit mazza ma tgħidlix u biżmien ma tgħaddinix jien għadda Aw mazza! Il-forma tiegħi ta' pizza bħal kelb imġewwa ħettara taħsi
nix jien, naf immurien toħodni mkien, tixtri li xejn għax m'għandix bżonn, jien ma ninxtara bl-ebda don, il-sienek bil-kliem jillustrani biex minn għalik timpressjonani, taħsinni trid imbagħad tixrutani, minix oġġett jien biex tużani smani. Taħsibniex li jinkaxxa tal-odda, tuża minna dak li trid, dan klixe prova sib modi ġodda, dan il-metodu skada xi ftit. Mazza ma tgħidlix, u biżmien ma tgħaddinix, jien odda tek minix. Tarani jew mixja bi kwieti, bitlufa kont fi ħsibieti, jien ma tajt fastidju lil ħadd, mhix problema tiegħi minx sodisfatt. Jien u inti l-istess razza, jien persuna minix mazza, la nasa kontek paljazza. Taħsibniex li jien kaxxa tal-odda, tuża minna dak li trid, dan klixe prova sib modi ġodda, dan il-metodu skada xi ftit. Mazza ma tgħidlix, u biżmien ma tgħaddinix, jien odda tek minix. Aw mazza! Taqbes u tola, ħarsa makaka li tisraq il-qalb, riħa ta' qasel, l-ewwa li tnessi li tqal ħsieb, daka fir-riħa li tqabbes xi dema u ġibi f'sensik dik l-innoċenza li għandhom iż-żgħar, inħallu ilhom ħajjgħixu żmien twil. Terfani il-fuq mill-art bħalma qatt kont merfuħ, fil-għoli inħossni qed ngħix isa ġenna tal-art, tan-nieqa li bħala nixtieq li tannani kuljum. Bissima mqarba li timla il-font li ma kontx naf li hemm, flok narfek jiena. Terfani int bħalma qatt kont merfuq, dik l-innoċenza li għandhom iż-żgħar, nħallu ilhom ħajjgħixu żmien twil. Terfani il-fuq mill-art bħalma qatt kont merfuħ, fil-għoli inħossni qed ngħix isa ġenna tal-art, tan-nieqa li bħala nixtieq li tannani kuljum.
Żewġ siltiet hemmhekk mill-L-Għanja tal-Poplu ta' din is-sena mill-2026 għandna kemm smajna lil Walter Mikallef u s-silta tiegħu Terfani u qabelha kellna l-vuċi ta' Nicole Hammett u s-silta Mazza. U qed indoqqilkom diversi siltiet mill-album ta' L-Għanja tal-Poplu ta' din is-sena l-2026 flortni li jidhru fl-album. Sissa żilt erba' tagħmel li fadal li ċans nisemmakom tnejn jew anke forsi tlieta oħra, ma jistax jonqos li nsemmakom din mhux għax rebħet imma x'qiegħda fl-album u hija silta li bix-xieraq illi nisimgħuha. Hawn hija release. Jgħidu li indifferenti, forsi serja wis, wara dawn l-għajnejn hemm dinja li nifhem jiena biss. Qatt ma ġedejt għal dak li mintu għalhekk illum li jien. Qas jekk nimxi waħdi imma dejjem il-qudiem. Il-basket li ġarrejt kultant inħass il-wis. Fiskiet jiexu rakkonti ta' mara li marriċ. Fuq idi impinġej dak li fakkarni fli għamilt. U f'moħħi jemmem storja li l-ewwel ġrat u mbagħad emmint. Għaliex jimmara u fis-sempliċità imqab tħabba bl-onestà. Għaliex jimmara u fil-kwotidjanità il-indrat u ħadd mara hemm straordinarjetà. Meta mara tħobb passjoni u verità, fuq ċilta hemm wisġri illi ħadd mara. Kull jum ifisser dinja ġdida, opportunità, il-vuċi li trid tajjeb sforzi sensittività. Għaliex jimmara u fis-sempliċità imqab tħabba bl-onestà. Għaliex jimmara Kanzunetta Mara mek minant release mela mill-L-Għanja tal-Poplu ta' din is-sena l-2026. Iva hija l-kanzunetta illi rebħet, imma illum qed insemmakom siltiet minn dan l-album biex tisimgħu anke l-kanzunetti li hemm fieħu, mhux biss niċċelebraw dawk li rebħu, dawk li rebħu ma jixirqilhomx jew kellha xejn minn dan, mhux dak li qed nipprova ngħid, imma li qed nipprova ngħid huwa kemm huwa sabiħ li wieħed jisma' kanzunetti minn konkors bħal huwa L-Għanja tal-Poplu mingħajr ma jżomm neċessarjament il-kompetizzjoni li hemm assoċjata miegħu f'moħħu waqt li kien qed jismagħhom. Isimgħu din mingħand Lonker Cop u Markakija jisimha Requiem Stradalis. Erġajna imwaħbi għalkemm jitlaq fil-ħin fil-karozza ibda toroq niskuti imkien ma fejn id-dub u t-tempra titla żgur sparat miħdejja jgħaddu bil-mutu. L-eskuxu ħallini ħarani nafas fuq għax tafsu kif id-daħar għaddannati dawn it-toro tal-Malti bil-karozzi mfawrin għal-moturi marrufin kemm tafsuna jak esfiner salem tijaj jitrim danu requiem stradali et jafsuli ma xulxin jisom għattajm xajtnin issa naqra mxallu flok mill-rebin l-eskur ma ta' biznix li taddi ma nħallikx mux imkien li bil-lambretta ma mbaxi għadhom kenta kemmiħu gosti suffiċi reġa għana għax nafli jintom id-dixxa tal-leza xejjem ma ma jesta
xejn speċjali minn kulħadd liċenzja għolja jinħalla. Jimmossa nibqa' nħallas. Rridu il-paċi mingħajrkom fit-toro. Intom is-saħħa fil-art. F'dawn it-toroq tal-Malti. Requiem stradali sta Lonker Cop u Markakija mill-Għanja tal-Poplu tal-2026 qed iqarbuna lejn tmiem l-edizzjoni tal-lum ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Evitajt li nidħol f'wisq dettalji aktar milli nsemmakom il-kanzunetti mill-Għanja tal-Poplu ta' din is-sena tal-2026 illum għandna ġejna f'tmiem ta' edizzjoni oħra ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant u sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra għall-edizzjoni li jmiss jiena bħal dejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa. Mużika Mod Ieħor huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.